Nay, pangay, dudua kayo lang aro din nga pasahero dito eh. Kasla nakangursiit kayo, kasla nga gubat dito yung nagti jeep ko. Manong apay-pay lang mat gamin nga kinadado ti gwapo ko na respeto. De pay lang mat makaluganak dito logan mo kat jay ulbod nga feeling gwapo. Che? Manong hanmat siguro amin nga mga gyukat ag paiso. Mas dawak mat gamin ta kinadado ti napintas kan nasisingpet nga makaluganak. De pay lang mat silosa kan nasuspitsya ti makaluganak dito lugan nyo manong. Ay na, kinadado ti nararagsak nga agjowa nga babalin nga aglugan dito jeep ko kat. Dagiti pay lang matduwa nga nagsina nga bitter. Ti boy na manok tagtangag sapa. Ay na. Apay balasan ko pag di sa agam aya. Manong iji na lang man kwa, agin lilinis street barangay ulbod. Kaya apayan niya ti adadjay. Hay apanak gumatang ti holy water tapan laban ko kadagyay dakas nga espiritu nga agpangpanggap nga tao. Ay sauce. Hindi kayo nga ibarok pag di sa agan niyo. Manong iji kwa Ampalaya Street barangayhan nga makamove on. Excuse me, napuskul tarupam. Kunamlano guwapo? Meryl nga agpaiso ta sapatos mo, nga nakabangbangsit ta sakam. Uray la ipes, makasarwa. Ay manong amoyo jay ka, barangay awan pay lang jowa. Ijay sityo pangit gamin ugali na. Ay na barok kang ko mo. Damagam ta kaabay mo. Ta baka taga Jaiso na. Manong pilyan nyo mat ati kampian nyo. Han nga jay nagkamaliak lang aro den mainayon kayo pay. Idi wow. Kunam idi siyak ti biyag mo. No maawanak ti biyag mo. Madimon nga mabiyag. Mapangkus ka biniberok di sementeryo. Hangkus ka mabirukan. Ulbot ka nga talaga. Agbagtit talaga dahito nga babae. Awan pagbalbaliwan na. Barok, apay gamin ay nga hangkang kasla driver. Amom ti driver, sweet lover. Ngamhan nga two-timer. Manong ada ba ti chance nga pasarda nga mon dahito'y lugan? Chance. Amom balasang ko, ti ikam ti chance, jay baro nga agururay ti second chance kasjay. Manong narigat, tadtanto pa'y kat apat ibirbirukan na. Narigat? How much mo no duwa kami manan? Ay na, narigat nga talaga kung ka nga makamubuon. Tapos iso na pa lang tiket mga makarelasyon. Barok. Diskarte yan tayo ito'y balasang niya. Tapno ko ay bagak nga awang pre no may bangga tayo. Bahala ka na, diskartiyam. Greta, sakbay nga mala daw ti amin. Actually, kat, ay ayatan ka pa'y lang. Malagip mo ba day panawon nga permite ayat ko kanyam? Kan sikat lang ti lubong ko, nga kaslaak nga bagtit no maawang katibiyag ko. Di kayat ko nga kadwak si ka nga kinanayon. Kayat ko manan nga ulitan di ay. Ngamhaanan nga para kanyam, manluloko, ulbod, ditakan.